Angalieni jamani, haya ndo maandamano yenyewe sasa mnayoambiwa wanasema Samia aondoke. Bendera ya Tanzania iko juu hiyo, bendera ya Tanzania iko juu. Mnaona kama mnavyoona hapo, hawamtaki mama aende Zanzibar. Yeah, mnaweza mkaweka. Yaweke nataka mnaweza mkaweka. Amakuru atugezeho muri aka kanya mu bivugwa hano mu gihugu ca Tanzania nuko nk'ibisanzwe twe twabwiye ko tariki 9 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka 2025 ko mu gihugu ca Tanzania hazaba hari imyigaragambyo ikomeye cyane. Uyu munsi niho Tanzania yibuka independence, ni bifite umunsi mukuru wa independence, ariko abajenis bwo ramaze iminsi barimo kwamagana ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan bwaye barimo butegura imyigaragambyo ikomeye. Bunabyandika buvuga yuko kuri uyu munsi tariki 9 z'ukwezi kwa 12 ariho hagomba kuba imyigaragambyo ikomeye. Nkuko mubibona rero muri iyi video, ni imyigaragambyo ikomeye kandi yari yarateguwe, yari imaze igihe yarateguwe. Iyi ni imyigaragambyo iri kubirana mu gihugu ca Tanzania y'abajenis. Abajenis bano mu gihugu ca Tanzania bakomeje imyigaragambyo nk'ibisanzwe. Ni imyigaragambyo ikomeye kuko imaze igihe itegurwa. Harashize nk'ukwezi barimo bazitegura. Kubw'amatora yari yahabaye, haba imvururu iteye ubwoba hano mu gihugu ca Tanzania. Abajenis bonubera amatora yari yahabaye bavuga yuko uyu Samia Suluhu Hassan yiba amajwi, ndetse ko ubu mu gutora kwiwe amajwi bagiye bayibana we n'abayobozi be, ko nta muturage wigeze atora. Ariko Samia Suluhu Hassan arinangira avuga yuko ibyo bintu agomba kubikemura, ko nta muntu ugomba kumuvugiramo ko ari umuyobozi. Ni amatora yabaye mu buryo butaziguye, ariko abajenis bo mu gihugu ca Tanzania ntibabyumvaho kimwe. Bategura imyigaragambyo, bamwe bararaswa, ni benshi bapfuye. Ubwo imyigaragambyo yabaye nk'ihoshoroye, nibwo yamaze gukora ibarura basanga hamaze gupfa abantu basaga 4,000 mw'iyo myigaragambyo yari imaze kuba. Kuko imyigaragambyo yarabaga, abaturage bamwe bakabarasa kandi bajanwe ku bitaro, ahubwo bakuraho kamera, ndetse ibitangazamakuru byose barazimye, bakuraho internet kugira ngo bakore ibyo bakagombye gukora bateguye. Barabarasa, bica abaturage benshi cyane. Hari itegeko ryasohotse rivuye kwa Samia Suluhu Hassan rija mu bitaro rivuga yuko batagomba kuripotinga kuriya. Muzi neza ko ku bitaro iyo umuntu apfuye bahita babyandika mu gitabo bakabiripotinga, bavuga yuko nta muntu bagomba kuripotinga ko yapfuye. Ibyo bigomba kuba mu banga, bakabizimangatanya, bagenda bashingura bose. Imyigaragambyo irakomeza, ariko nyuma y'aho abajenis baje gucika intege, baja mu gihugu ca Kenya hamwe n'abo jenis bo muri Kenya bategura imyigaragambyo ikomeye. Bandika ko kuri uyu munsi hazaba hari independence mu gihugu ca Tanzania, ariho bazagaruka mu imyigaragambyo bakora agasha kuko bari barayiteguye hamwe n'abajenis bo mu gihugu ca Kenya. Dore ko harashize n'iminsi igihugu ca Tanzania barimo batavugwa rumwe n'abajenis bo muri Kenya, bavuga yuko aribo bimukira batangije imyigaragambyo hano mu gihugu ca Tanzania. Hari mu mujyi za Dar es Salaam,
n'indi mijyi nyinshi zigiye zitandukanye hagiye haberamo imyigaragambyo, nk'uko bavuze yuko n'umuhanzi Diamond Platinum wari washyigikiye ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan nawe akaba yari yarahunze igihugu nyuma yo gutwikirwa studio ye cyangwa se inyubako ye yarakoreramo ibintu bijanye n'imiziki. Ubwo aribwo yanatwitswe abona ko nta mikino zirimo arahunga aja hanze y'igihugu. Hari indi nkuru yari iri kugenda ikiye cyane hano kuri social media ivuga ku mukobwa w'umutiktoka yarimo abyina indirimbo yari yasohowe n'abajenzi, harimo ijambo rivuga aho kuvuga ngo Samia bavuga ngo Samuya. Ibyo ni ijambo ryavuzwe n'uwari perezida Magufuli. Nibwo yamuhamagaraga hari kubera inama avuga Samuya mu gihe cyo kuvuga Samia. Uwo mukobwa nawe ntibyaje kumworohera, yarafunzwe, na n'ubu ntawe uramenya amakuru ye uko bimeze. Yazize iki? Nuko yari arimo abyina iyo ndirimbo mu gihe igihugu cya Tanzania kitari gifite amahoro, cyari gifite umutekano, cyangwa cyibasirwa n'imyigaragambyo y'abajenzi, ariko ntibyaje kuborohera. Umukobwa yarafunzwe, harimo ibihano bibiri: gukatirwa urwo gupfa cyangwa se imyaka 25, ndetse na mama we yaragiye ku mbuga nkoranyambaga atabaza asaba imbabazi ko yarekurwa, ko yakira umwana mutoya atarazi ibyo arimo gukora. Yabyinnye iyo video nk'ibintu bisanzwe, ariko ntibyamugwa amahoro, bituma afungwa. Kugeza na n'ubu ntawe uramenya amaherezo ye. Ikibazo cyaba niba byarakemutse nayo bitarakemutse ntawe urabimenya, kuko ntago baratangaza ibyavuye mu rukiko cyangwa se mu guhanwa k'uwo mukobwa ari wabyinnye iyo video. Rero hano ni imyigaragambyo ikomeje. Ndongera mbibutsa umuntu wese akore subscribe, akore share, like, comment. Nibutsa ko ugomba gukora subscribe, ugakora notification kugira ngo mu biganiro tugiye gukomeza kubagezaho, tugiye kuba tubagezaho ibiganiro buri saha y'ibivugwa hano muri Tanzania ndetse no mu gihugu cya Kongo n'u Burundi. Murabizi ko hari imirwano ikomeye cyane, nubwo yahise yongeramo n'ibi bya Tanzania, harimo imyigaragambyo ikomeye cyane ariko yari yarateguwe. Kugira ngo tubibagezaho buri kanya, mugomba gukora subscribe kugira ngo amakuru ate kubacika. Wibuka gukora share, like, comment muri ibi biganiro byacu dukora, kugira ngo amakuru ate kugucika abagereho ku gihe. Aya ni amakuru dukesha imbuga nkoranyambaga zivuye hano mu gihugu cya Tanzania. Aba ni abajenzi mubona muri iyi video barimo bakora imyigaragambyo. Murabona ibifaru bya gisirikare by'abafatanyije n'uyu perezida Samia Suluhu Hassan, barimo bazenguruka mu mijyi bahosha iyi myigaragambyo iri kubera hano mu gihugu cya Tanzania.